Hvala lijepa. Poštovane dame i gospodo, kao što vidite počeli smo odmah, brzo i efikasno. Prvo da vam se zahvalim što ste danas ovdje sa nama. Nakon toga da svim novoizabranim ili reizabranim predsjednicima općinskih odbora i potpredsjednicima čestitam na povjerenje koje su dobili u svojoj sredini. Vi znate, pogotovo ovi naši članovi, aktivisti i simpatizeri koji su i ranije bili na funkcijama, da mi s vremena na vrijeme organiziramo ovu vrstu savjetovanja i da je intencija da to postane stalni oblik našeg međusobnog informiranja i rada. Jedno ovako veliko savjetovanje ili dva imali smo uoči velikih izbora, nakon toga smo imali u Sarajevu, Tuzli, Zenici sličan vid rada, a ovo što želimo danas da inauguriramo u jednu praksu jeste da praktično počnemo se ponašamo kao prava stranka koja ima svoju glavu i rep, koja ima svoju hijerarhiju, koja ima vrlo čvrstu ili snažnu interakciju između rukovodstva kao što je predsjedništvo ili glavni odbor i općinskih i mjesnih odbora. Vi znate, mi smo do izbora bili pokret. Nama je prišlo 1000 ili više hiljada ili 100.000 članova i simpatizera i stranka nije imala tu čvrstu hijerarhiju i unutrašnju organizaciju. Zahvaljujući tome mi jesmo napravili spektakularan izborni rezultat. Pomjerili smo, stare stranke su kao planine, neke planine u Bosni i Hercegovini, ukrupnili smo opoziciju, zauzeli smo čvrsto 3. mjesto na nivou federacije, negdje smo i drugi, ali to vrijeme je prošlo i naš najteži zadatak je možda i najuspješnije završeno, to je da se legaliziramo u glavama ljudi kao jedna respektabilna, moćna stranka koja ima viziju, identitet, ekonomski program i tako dalje. Ja sam danas bio slobodan da otprilike govorimo na 4 teme. To je opšte stanje u zemlji, stanje u političkim strankama, našim rivalima, stanje u Savezu za bolju budućnost, nešto o unutarstranačkim izborima i konkretnim zadacima koji nam predstoje u ovoj izbornoj godini, mislim na lokalne izbore. Opšte stanje u zemlji, vi znate, skoro i nema potrebe da nešto to šire elaboriramo, je zaista loše. Neka neprirodna koalicija SDA, SDP, neka socijaldemokratska i neka nacionalna i ne znate koja opcija, očigledno su, ono što mi često kažemo, bili kombinacije ulje i vode i to se polako vidi. Za godinu dana realne vlasti mi još kao građani, da ne kažemo kao lideri opozicije, nismo vidjeli plan te vlasti kako da zemlju izvede iz krize. Nema njihovog ekonomskog programa, nema razvojnog programa, nema programa zapošljavanja. Niko od njih niti na jednom nivou, od kantona do federacije, od države nije izišao i rekao imamo plan da zaposlimo 10.000 ljudi ili 5.000 ljudi, imamo plan da napravimo to i to. Očigledno, ono što smo znali se dešava. Njih jednostavno karakterišemo kao jednu nepotističku grupu na vlasti, kojoj je osnovni smisao vlasti, makar ove prve godine, da zaposli što više rođaka, prijatelja, komšija i što više njih ugura u nadzorne ili upravne odbore. Mi nešto znamo iz medija, nešto znamo, a šutimo. Vjerujte, to su kataklizmične razmjere negativne kadrovske selekcije, u kojoj struka, apsolutno, ili stručnost ne znači ništa u odnosu da li je neko rođak pojedinom lideru ili ministru dvije stranke koje su trenutno na vlasti u federaciji. Ekonomska katastrofa se u tom smislu nastavlja. Mi smo i dalje, znate i sami, prvi u Evropi po broju nezaposlenih, po broju otpuštenih. Ne postoji niti jedan pozitivan ekonomski trend. Velike priče o inozemnim investicijama, stranim investitorima, toga naprosto nema. Za godinu dana u ovoj zemlji se još nije pojavio strani investitor,
a zbog kašnjenja s uspostavom državne vlade vidite da čak ostajemo bez nekih velikih novaca koje svakako stoje nama na raspolaganju. Loš ugled Bosne i Hercegovine je u ovih godinu dana dodatno srozan zbog neuspostavljanja državne vlasti. Mi smo postali najveći ekonomski problem i moguće ružno je poređenje da će nam sada, karikaturalno rečeno, ta kriza na Kosovu malo pomoći da se oči evropskih nacija ili država malo skinu sa nas i da se pojavi neki akutniji problem nego što je to Bosna i Hercegovina. Kao apsolutni lideri, vjerujte, mi želimo da se ponašamo i vidjeli ste po radu naših klubova poslanika maksimalno konstruktivno. Pomogli smo u uspostavi federalne vlasti. Naši su poslanici pokazali i na državnom i na federalnom nivou, u Sarajevskom kantonu i nekim drugim kantonima, šta znači konstruktivna opozicija. Trebate da znate da bez naših glasova nije mogao biti izabran predsjednik federacije, a bez predsjednika federacije ne bi mogla biti predstavljena ili izabrana federalna vlada. Mi smo tu participirali vrlo principijelno i vrlo korektno. Kad već spominjem federalnu vladu, bitno je da zbog vaše političke informiranosti znate da se sada u raspravi oko državne vlade često spominje pitanje rekonstruisanja i federalne vlade i to su zahtjevi 2 HDZ-a. Federalna vlada u ovakvom sastavu koji nije dobar, jer isključuje legitimnu volju hrvatskog naroda, jer dvije njihove najjače stranke nisu u federalnoj vladi, je ipak nastala pod jednom vrstom međunarodne medijacije. U OHR-u je, i tu se i američka ambasada u Sarajevu potrudila da pomogne, vrlo dobronamjerno. Nažalost, dogodila situacija da 2 HDZ-a nisu prepoznala tu ili nisu htjela da prepoznaju međunarodnu medijaciju i nisu prihvatili da participiraju u federalnoj vladi i mi danas imamo realan problem da tu dvije marionetske hrvatske stranke predstavljaju taj narod, imamo iritaciju, ali imamo vladu koja ipak funkcioniše i mislimo da je od 2 zla ovo drugo manje. Kada je uspostava državne vlasti u pitanju, vi ste vidjeli taj cirkus se seli iz grada u grad, počelo, ne znam, sa Sarajevom, pa Mostarom, pa ne znam gdje sada ide se u Brčko, prije toga se vratilo u Sarajevu. Želim da vas također informiramo o nekim stvarima koje vjerovatno znate, ali je red da ih čujete od mene. Mi smo imali ponudu odmah nakon izbora da Savez za bolju budućnost sa strankom za BiH napravi jednu državnu šestorku i time pošaljemo u opoziciju SDA i SDP. Mi nismo tu ideju prihvatili, iako je ona nuđena više puta. Prvo, smatramo, ako nismo u vlasti na nivou kantona i federacije, gdje su ekonomske poluge, gdje je novac, gdje su razvojni programi, gdje se nešto može uraditi za ovu zemlju, putevi i tako dalje, nema razloga da budemo u državnoj vladi. Pogotovo ako bi imali SDP i SDA u opoziciji i na sebe kao neka koalicijona vlast sa SNSD-om i 2 HDZ, odnosno SDS-om, preuzeli sve one loše stvari koje mi vidimo ili očekujemo da će raditi SNSD ili 2 HDZ-a. SNSD se ponaša kao stranka, ona to čak i ne krije, koji je osnovni prioritet da jača Republiku Srpsku i slabi državu. To nije naš prioritet. 2 HDZ-a, vidjeli ste jutro saopštenje tog Hrvatskog sabora, stalno negiraju da vode priču o trećem entitetu, a praktično pričaju o trećem entitetu. Danas je Hrvatski sabor, odnosno sinoć, pozvao na neposluh kantone da ne poštuju niti jednu odluku federalne vlade. Zamislite hipotetičku situaciju da smo mi u državnoj vladi sa te dvije stranke i da cijeli taj tovar separatizma ili ne znam čega, kako se već zove, lokalnih samouprava ili trećih entiteta nosimo, a principijelno, ljudski i politički smo protiv svega toga. Zato mislim da je naša odluka da ne participiramo u državnoj vladi potpuno ispravna, a ova teza koja se također čuje da SDP ne želi da ulazi u državnu vladu, nego nek uđe neko drugi, može biti jedna vrsta političke banane za nas. U smislu mi nećemo, nek uđu SDA i SBB. Mislim i borit ću se da me u tome podržite i vi, i predsjedništvo i glavni odbor,
da ni takva avantura Savez za bolju budućnost nije potrebna. Ako hoće neko da ide u državnu vlast, neka izvoli ići SDA, mi zbog jednog ili dva ministarska mjesta apsolutno ne treba da za sljedeće izbore imamo poziciju ukaljanosti, prljavosti i participiranja u jednoj vlasti za koju je već nakon 1/4 mandata, već je godina prošla, jasno da apsolutno ništa neće moći ili htjeti velikog i važnog da uradi za ovu zemlju. Mi također treba da damo jednu političku dijagnozu da u pravljenju državne vlasti imate nepoštivanje volje hrvatskog naroda. Član predsjedništva u ime Hrvata ipak izabran bošnjačkim glasovima. Imamo želju da se ne poštuje rotacija, bio je gospodin Terzić, pa je gospodin Špirić, sad treba Hrvat da bude predsjednik vijeća ministara. SDP, vi znate kada je pravio koaliciju sa SDA-om, rekao SDA ima više glasova od SBB-a i mi idemo s onim koji ima više glasova. I to je legitimna politička odluka, ali ona mora biti principijelna kada je hrvatski korpus u pitanju. Vi znate, HSP praktično ima jednog poslanika koji je oteo od HDZ-a 90 ili Lijanović imaju 2 poslanika koji su ušli preko kompenzacije. Usporedbe radi, mi imamo 4 puta više državnih poslanika od HSP-a ili 2 puta više od, kako se zove, Lijanovića, ili imamo isto koliko i 2 HDZ-a zajedno kad se sabere. Ali Hrvati su najmalobrojniji narod u Bosni i Hercegovini i treba da ih predstavljaju stranke koje su osvojile najviše njihovih glasova i to je jedan potpuno legalistički pristup. S druge strane, imate zahtjev SDP-a da dobije mjesto predsjednika vijeća ministara ili ministra vanjskih poslova, imate treću opciju da se otvori dio novih ministarstava. Vidjeli ste negdje moju izjavu ili gospodina Škaljića, ne znam. Mi nismo protiv toga da se otvore neka nova ministarstva ako to vodi ka formiranju državne vlade, jer i tu želimo da budemo principijelni, neka ova zemlja dobije državnu vlast. Nije loše da to imamo kao jednu adresu, da građani znaju kome da se žali i ko je kriv. U biti, potpuno je jasno da se problem državne vlade sada najčešće svodi na pitanje fotelja. Nema nekih velikih iluzija, nema velikih analiza. U pitanju hoće li neko biti ministar vanjskih poslova ili premijer, odnosno predsjedavajući. I tu, nažalost, nema velikih nepoznanica. Što se tiče stanja u našim, u političkim projektima koji su naši rivali, također želim da neke informacije ili analize podijelim s vama. Stanje u SDP-u je dosta stabilno. Oni su uz jednu čvrstu stranačku disciplinu pregrmjeli tu neprirodnu koaliciju sa SDA-om i očigledno da ono što je nekad gospodin Lagumdži uradio prije 4 godine ili 8 kada je isključio 3.500 članova iz SDP-a je ostavilo jednu posljedicu da je ta stranka hijerarhijski vrlo ustrojena, da ne kažem da je dovedena do jednoumlja i da nema nekih velikih frakcija. To što je bilo nezadovoljstva, znate i sami, dio tih ljudi je prešao i kod nas, malo se pasivizirao, ali uglavnom što se SDP-a tiče radi se o političkom projektu koji ima vrlo čvrstu hijerarhiju. Stanje u SDA je za njih loše, za nas dobro. Javlja se jedna frakcija, i to je prirodno, sa gospodinom Bakirom Izetbegovićem, koja se smatra najjačom i najdugovječnijom. Međutim, imate frakciju Sarajlića, Osmanovića, Mehmedovića i drugih ljudi. Očigledno je da ta stranka na terenu ima veliki probleme. Ljudi ovdje koji sjede, pogotovo naši kantonalni poslanici u Sarajevu, znaju da je taj klub SDA praktično jedva živ ostao, da je došlo do velikih svađa upravo na tom konceptu ko je lojalniji jednoj ili drugoj struji i naša je procjena da će se taj sukob koji ima ideoloških nekih dimenzija nastavljati. Gospodin Tihić je ipak uspio da SDA sa jedne potpuno desne strane poluvjerskog projekta gura ka socijaldemokrati.
Gospodin Izetbegović je vjerovatno nešto dalje od te opcije i logikom stvari vraćat će se na ratni period i na to da stranka ima više